بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا من جبهة لكم مدام نينيكو إن الله سبحانه وتعالى توبرك لي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تنبي الله سبحانه وتعالى رام يدن فو بلاجي للتغيي رامي تيواتي فوي بالحق فو على كليبيو انبياء على الله سبحانه وتعالى دليل أكاك نعمة شاما نعمة كسي أقوى كي على كرام يمينغا على كرام يتشيدون بلاجي لما قرطلين تشيدون بلاجي لقرطليتو أنا كسمو السنمو أنا جنيغن يمو أنا ما نيولو كسرامني فوكتا سجودونا يا ربي اللهم اجعلنا من متبعهم وممن اتخذهم أسوة. آمين. واتمنى بي على مساسوني نو بيب جمادى الثانية سوسجناما نو بيب فبري كالو تناني بافلا تنكونونتو ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kambe sababama ini gari min ndiran tunesu temene tunesu jante meneni ambi wolu jawi kinaka alake ambe sababama an ganye galba fulo o ya malama ki ma muhawasilla ayin gali fla de ki ni gali fulo ko modo be ni bla misella ini ka salita pu bina kwalo bebe ma akanyi ngali flana oye modo be sapadala ki mando luye anganyi ngali ba lama ki ala hasana ko yalo ni ma katata mana ya bebe akadono bo shawarewa akadono bo hakila yini anika sakhara yini dono bo fe wala bebe ba anganyi ngali ba sawana ya malama ke modo bo sawana yerbugu ويالي مسلمين بمصيري لا بك مصر فرا ولا بيبي فنانجي مسو كفرا مسكرو نونغابا نانا يامبالا ماكي كو سيلام باكارلا كو يالو على تو سبن بفيلمينك او فينين دوني بيداغا ان كاني نغالي با دورو يامبالا كو محمد سيلاني كو يالو كو مسو ابيبي ولوكاتا يفاني موكو قبر جورا او بيبي وا ko be do kala do tasoro ko yake walma ko muso be tay foga qabru jura an ganyi ngal ba worno ya mbalama ke makusa ko yele da mu ni furu be wa maminu be sanu bo yorola an ganyi ngal ba worno ya mbalama ke aliyu silla barsabil ko yallo mami furkelen wa jene yake muso ba bula yake na yake yallo na tubra ya baka tubu minewa an ganye na gale ba su gina ya malama ke ba tanje tuba a kan yi na gale yallo juma dona dobe sali almamin koronfalaci ibeje misali koronfalala ko yalo beti kunan tuna ya malama ke tarawure zambugu ko yala bebe dikoji kame sumaya kama diko je kame sumaya kama kolo bebe ba an ganyen galibata na yambal make ba da tanja tuba ne mami nafla yar kan fla de alaye nafla sali ma danar kan kilema yasla nyina assalamu bla akiri kun bejige watimi o yasura yen nafla wure damine ko be monke ene galiminun dira amma fenunu ye alake ambe sababa ma السائل الأول
إمامها وسل سؤاله يدخل بعض المصلين المسجد بالسجادات هل هو جائز؟ سؤال الثاني بعضهم يكرهون التصوية في الصف. الجواب وفي كتاب المدخل وقد منع مالك رحمه الله أن يأتي الرجل بوسادة في المسجد يتكئ عليها أو بفروة يجلس عليها وأنكر ذلك فقال تصبح المساجد بالبيوت تشبه المساجد بالبيوت. an kan yi galiba fulo-fulo o ya malama ki mamu hawa silla a yin galifla da ki yin gali fulo-fulo ko modo be ni bila misalla ini ka salita fi ubina ko alo bebe ma wa jabi a be kitab al-madkhal ko no al-imam malik rahimahullah ta'ala al-imam malik ya koniya ma kana misalla ni kun gordonai walima kana yasal guloye walima tafi abesu kalma maliki ya koniya ako ye kamisuru ko miso konno o koraye akoneto tafi wo misalla sonyaleto kana ne tafi waraye kuntola alma maliki ya koniya odo fana bar kuntola misiri alabatu yoro da ye kafin minan yi lafiya kafin warduna don siyan waro walma ka daka walma ka an tafi ware tafi dume ka koro okoni ya letu okoro ya kili manka fenfe don bau okoni ya letu mana ka tafi yare tafi kile kasjidi ko kayere akon yaledo men file bi mina donbo do no ya kala kadaka tapi bunu men mesterla o doneto me kasendo o yere mi yoye fenfe namuna kledo ka sujidi ko ka koneto tapi kile o yadam na taye ka ke flaye hada ulubu wa israf ala gara ka sahabu da kumbe aflah akwa be sujudi ke fenga minte dogo ala kara kwa ma tarbu ya aflah ikungulo foye kana ye ikungulo dogo che ibi maji alai kana sujudi ke fenga ka ne dogo che ko dan bo yesujudi ko ne ya feve fi rafahiyya feve namuna kledo hukumana okile be chode kuma ko ro jango afla jango kana tafi wore ko wore akonedo fona yasro isansa ere isigaledo adore minasro misiri faleto o wana bina salakir manana o nini tiga tafi nano kama manema jorosro mesela bi ka tafi fensen naam ni maminta kero ye fento la bebe me ere ba da ibra da misiri ko nadi ere ba tafi be ka koro e kana tafi wore ki be salo ka hada makruh akon yalidu o chokendo almami alede yoswatwi be kanga alede ladigi alamaga joro tapinu be ga koro anga wasaga ga noyi kitaso almami wati dora almajuro tapi flas sababi nte makruh yere hada ghulu wa israf hada muharram o haram yalitu yadda temedi almaga juro tasura tapi flas sababi kuntula yadda temedi ni haram yalitu na kira kilanye an ba fo mo ye karahatu ye
نوتك فودا فريرك يا الماء ما توجي لا داعي لذلك أكاكا المامي عليك توادو جركات مبك نسنانا المامي كا يركور تليلا مانا بابا يرمي وكور تليكا تمي كومو تاكا دنبو كو وتبه منا ياسر أكيد كون يرفنا كلمة كمرتبة المامي يوكي ننقصو لتكبر تكبر الجماعة نية المامي ندين نكاكا أكون أبيك حرامي بتنبوكي المامي كجورو تبي فلا تبي سبب سقولي ممنوع ناكرا كلي وهي مكروه ما ناكرا فلا سباي ويسراف نغلو دانتمي الغلو والإسراف حرام نسأل الله التوفيق السائل فلانا ومودبي أكاين نغالي فلانا وهي مودبي سفاد لكي مندولي أمبا فو وجابي تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ومن فضائلها فعلى المسلمين أن يعتنوا بها ويلين بعد المصلين لكن فليعلم الناس إنما تطلب التسوية حين القيام إلى الصلاة لا قبل الصلاة ولا حين الجلوس والاتناع بالتصوية والناس جلوس غير مطلوب ولا مندوب لم يكلف أحد بذلك كو وجابي sapad lali anga salama anga don nambe sale ka anga sapalla be katle ka kamagu siginywana ka seungu nywana oyesali doye anana ka fo sali jengene amai abike sabe ka sali baraji ka jas kosobe sapatleni sunado maminu balla beka antla angalla ma bolo yananga angana giriya alakarako linu bi'aidi ikhwanukum salamu maminu balla beka ka sapotle aba amaye bola kana giriya aba yere tubulu najwa nambina sali maminu be Allah be angana yere giriya angana yere bonyake wokana ukoniya o yala karaka fole de sali sunna dodo لين بعيد إخوانكم سباد لني ويصلي دودي على كرام صلى الله عليه وسلم أنا حديث عليهم كنا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على كراكم بنا بنا صلي الدمني ناجر واتمي أبا يسم موما يناكا كبر بلا مياجوليكو أبا فو أيقونيونا أيتلي أيقونيونا أتلي أنا لك راكم مكان أنتم على كراكو سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أباك سلو أباك سافو دلكين
sapa dalakinyani sapa tlani o yesali to dafa doye o kore miye sapa jenga ni abe sali baraja bajas sali baraji dafalite soro fiyo fo aka soro de sapa la benendo mana aba islamoka anga hakili tola kosobe maaminu balla be o anga nyere tuyo bolo abe alakala kuma kauna حديث عبد الله بن عمر كحديث يقول على صلى الله عليه وسلم قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة على كراغا أو ما سوان دلو أي مانتو أكا ما ينمو ويم ما منون كمانكو كمغا صلى يعني ما منو ميرتو سباد لابو بولو itiere gilia itiere boyake itiere giriya ibe maya sapa de la babulu ko da ya kama wanda ulu ya kama nyana mauyi walakin ka sapa de la fana men ba sapa de la teke an sigilo fana ta doyi sapadla ba damine nan jura watimi namina sali watimi o wati na almaya kana korto fomo ka dalaki yake alamina kanto moma ay sapadla wal mamobe mamin be sapadla ina yala ka maulap amma an sigile wal miyane almame kana ka fo amma yiresne ko be sapadla ke o te sapadla ye fude namina jo wati me namina sale wati mi nanjora wati me sapadla ba demno wati di wode ala kala kumba kiti aka sahabo kumba kiti aka sahabo do khula ba do khafai mo kumba le bulu uluga baraku je sapalla benye me na ni sapabe ni mo bine jora wati mi abolu makono mo jolengo lube yala ka maula be ni na wati me maula be na bisu ka barki sabadla sharia wote damine mo sigilela hanna sigilela bena nan jora ni labe make sigila be ye fude nanjora wati me nanjora wati ambina sali sapadla ba da wati di wal ma kana korto ka bari fo mo mana labbe wati mi alakra kum ba ketende sahabo kum ba ketende kuma anya fo chome ka teme hadisi nana alakra be anana hadisi la ana hadisi kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila as-salati akhadha uda bi yaminihi thumma yatafat fa qala i'tadilu sawu sufufakum thumma akhadha bi yasarihi fa qala i'tadilu sawu sufufakum alakra be najura kata salma watimi najura watimi bere babulu abe bere mina akini molola aba keta aitle aba mina numan molola aba fo aitle najura watimi كذلك أنا حديث له أن البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناهية إلى ناهية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول على كرا عليه الصلاة والسلام
موجوليكو أبي سبا فرافرا أبي بسبا فلو أبنا فلانانا أبولو دلك أبي تاسبر أبولو دلك موجوليكو منا دائما أنجوليكو نامنا سلواتي مي سباد لا أن فيو دي أنسجلينت be akara jumada akara wato wati min yina befe ni dona misirla ibe misiri fo wana ije bete mene na fla yana mame kana na yija ibe sigi zikri min yija wala magsale min manija ibo ke yana mame kana woden yina islama bela jelen min yine da islamo نترى مثل قبل أن يحضر الإمام أن يعتني إما بالصلاة أو بالأذكار أو بقراءة القرآن أو بكثرة الصلاة على النبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لم يكلف أحد بتسوية الصفوف وقت ذلك، بل المطلوب من الجميع أن يعتنوا بتطوعات من الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن. ينال ما مكنا من ينبلا جيلين في ويه أنغسلي ولما قرآن كلا ولما ذكر من منيجا ولما صلى على كراكا ينال ما كعودن ينبلا جيلين في أما ين ما فواتي كيبي ما لدلك باروتي تسوية الصفوفية هذه نينيا كيتشوي ما من بيسابودلا أنا كنا كساوك ما كيتشو ما ماكت لو ما دمنا واتي ما دمنت أمبال مسلمون ما منو نان ولا نامنا سلم ما منو بالله أنغا نير الله مغلوب بلو أنغا نجريا أنغا نتكبرك. نسأل الله التوفيق. السائل الثاني على حسن سؤال: هل تجوز لمريد السفر استشارة العلماء وطلب الاستخارة؟ الشباب يستحب لمن أراد السفر أن يشاور ويستخير الله سبحانه وتعالى. وفي كتاب الأذكار للشرف الدين أبي زكريا النووي: اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشبقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، ودلائله كثيرة. وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك إلى آخر ما قال. وقال في المدخل: وإذا كان الإنسان ممن يتسبب في الأسفار فينبغي له أن يتحفظ على نفسه من أن يذهب تعبه ومخاطرته فيها بسبب المحاولة في طلب الدنيا والزيادة منها والاستشراف إليها، بل يكون أصل أمره الذي يعول عليه ويعتمده التقوى، ولا يسافر إلا بعد الاستخارة والاستشارة. لذا يقول الغزيرة العارفين بذلك الأمر ممن جمع بين العلم والصلاح والتجارب.
إلى آخر ما قال. أنكو أنغني نغلبا لما كان حسنا كويالو نما ما كتاتا منا يا بيبي أكادون بو شواريوا أكادون بو حكيلا يني أنيك سخارا يني دون بو في ولا بيبي با أمبا فو إباكن أكاونيد نما من إباك كتاتا ما إيغانا تافلو فيك شوار لكي ibe manyena mo sawari dona bo maminu ibe kodon don bela ebo lu sawari abe nawawi aleba fa kadalkar nawawiya an ibn haji ba madkhal kono ka kuma be kuma kilenye yo koda connect ne mama nabla re kon ba fika ta mana ikana ta fulo iyere be mamin kala yere mamin golo jelitu abe hine abe kodon idalo aka dina na aka kodona iko shawari barku Allah ta'ala ko alakrama wa shawirhum fil amr السفر من الأمور المهمة على كرامة حكي دفلكة دان في بيكا على كرامة محمد نبي كو منك ibiga sahaba shawari ogma tamam bola kore bola tama be wula arama dega ko bodola ogma na suna wiyo ko dalumin bola akacha kosobe ni be tama ke kamo shawari mu'min be kodon don be kodon be kunubi nubila tra'a eba ka ta mana ta ni yoro ma masne ta ne wate na akeni gecho wena ine bilasra aka chala fe bibe sahaba ma ne mana shabar dake watimi kuma da bina sakhara fanake ebe haranya nyina alaf istakhara do akechiko doneto eyere ba ke ibse ka se ma wara fana ma ka sakhara kiye alakrakum man istata'a an yanfa khafa li yanfa ibe sakhara kiye ba ke mai duawdu fefe ye duaw ya ala madiya bebe ka kiye ya bebe ka ke ma wara duaw be fefe a bebe ka kiye a bebe ka ke ma wara hukumuna jami bedron أجمع العلماء على استحباب المشاورة والاستخارة عند إرادة السفر أما فالدنبو بلا جلبنا نبتا تامنا إكا كودونو الشواري أوكو ندو إكا استخارة فناكي وينندو إفه إيرباكي abebe ka ke ikanyin mawarefe o ka kiye nasalla Allah subhanahu wa ta'ala as-sawab السائل الثالث مدب السبعين يربو النساء اللواتي يطهرن لما جرى يعني ينزفن ما جرى تشاركهن الشابات أي جواب فلا بأس أن تشارك الشابات العجائز في تنظيف المسجد بإذن الزوج مع الأمن وعدم الفتنة أنك ينقل باس سوانا يعمل ماك مدب سوانا يربو ويالي مصمم بمصيري لا بك مصير فرا ولا بيبي فنانجي مصو كفرا مسكرو نونغابا أمبا فو باسيتي مصمم بدمسيانا ولو كفرا مسكرو كمصير لا بك وسو ناكرا جيني akasoro fana hakili sigi be akasoro fana fitna teke awa kore te boala
a bebe meni ansra fitna yamba fa tebe misiri sonuya musokoro demson ga fare ka misiri sonuya fenta la bebe ka sharti akasa akiliski be as-salatu tawfiq السائل الرابع سلم باكارلا سؤاله هل يجوز لبس الصاب مكتوب عليه اسم الله أي جواز يجوز إن لم يمتحن بأن لا يدخل به في الخلاء ولا يطعه ولا يمسه بقاذورة أن كان ينغلبا nana yambala make ko sillan pakarla ko yallo ala to sebene be fini menka o fini do ni be daga aya amba fo na yaso ate dogmaya ite tamaka ite do na nyegana wa finiginen tasoro morote do ala na mena yasro ibne do na nyegana no basro ibe tamaka na ya sura be dogma ya tebe man yere baado ni siteke amba fola bas ka akele mi kai lahwatu ika to ikana ko de kan ka finido ala to sebene mba finina ka fuite da na nyegena wala ma awaite tamaka na nyona ka gelende ni ko bi se ka tanga amba fa be ni se ka tanga amba fa la juz amba fa lahwatu ka toy السائل الخامس محمد السلانيكو سؤاله هل تجوز للعرائس زيارة القبور أسلافهن أي جواب زيارة العرائس لقبور آبائهن وقربائهن لا أصل لها ولا موجب لها an kanyi ne galeba durno ya malam Muhammad sallallahu ko yelo kunyi muso abebe ulukata yufani mo ko qabru jura o bebe wa ko be do kala dado tasoro kunyi ko wal ma kunyi muso bi ta fo ka qabru jura a o jabi ka fo kunyi muso ne kunyi be ke ka te fo ka qabru jura ka ti imo ga qabru jura la si tola da kun tola la si tola ada mari bita qabru jura salama qabru har ni fawte har ni bote jango ifo ne karmwa bebe wati be bita qabru jura ke me ka kella da yasa ne kunyo baki ay ta fo ga qabru jura ata ka so o tella se tola le kun tola salatu fiq السائل السادس ma gauso makusa an ganyi nan galaba worno ya malama ke makusa ko yele da mu ni furo bebe wa maminu be sanbo yorola a bebe woloka furu kontramake o jumaye ina musuwa na furo do anu yanke be abe dele do ala dele bisa ke adona bisa ke adona da ku ne dele kala misali yala mbi furu abe furna fula be foka benge me anga be furdla nyanje kalo sawal ma kalo woro walemma ambe furdla muso taraw ya ni muso kana ambe furdla nyanje o ya gar majhul o ya majhuli walma yale ka sakana ambe furdla nyanje ka sana furte ninde ne kalmo mutaati ka furu kontrama a haram yaletu hatta daga masu a haram yaletu anana hadisa sahalin kunu alakara alayhi salatu wassalam akwa alakara farleke ka damu yini furu mana furu kontralama ka delewdu furla alakara farleke ka bama
ala kira ko haramu ya letu ka ta bila fo ka ta jiyan wuli na ya sɔrɔ maa min y'a kɛ i ye wari min di muso mɛ wari in to a bɛ kana wari minɛ mɛ i ni muso in a bɛ fara ɲɔgɔn na furu sabatilen tɛ a nana hadisi la Sayyidina Aliyu karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu Sayyidina Aliyu ko ala kɛra ye farali kɛ ka bɔ damu ɲini furu ma ani sogono fali sogo dunni Khaybara kɛlɛ don ni ye Sayyidina Aliyu ka kumakan ye hadisi bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ ani kitabu caman hadisin sahalitu Sayyidina Aliyu ko radiyallahu ta'ala anhum wa karramallahu wajhahu ko ala kɛra ye farali kɛ islamu bali damu furu la ka muso furu ana dele kala mi furu kalo 3 kalo 4 walma yene karsa kana walma yene ga muso sura walma yene ga muso kana ala kira ko furu haramu yaletu atebe sabrat aleko ne yekse ala kira yi ajolembe rukunu alkana alkabada ala kira jolebe alkabada rukunu ce aya kambla moma ako mau ne ku yesra dama aka damu furuke iga musufu ka ke kontraye ne ku yesra dama ka ke ka ala ya haram ya koi ka tabbido yana fuka ta je ke femi ya haram ya ledo ka tabbila ne ku yesra dama islamu aka kontra furuke me ala ya haramu ya awa haramu ya ledo fuka ta jiyan wula haramu ya ledo na ya sɔrɔ muso bɛ maa min bolo furu b'a ni ɲɔgɔn cɛ nin sira in de kan a ka sira di muso in ma a k'a labila mɛ a ye wari min d'a ma a ye furunafolo min d'a ma a kan'o minɛ dɛ a k'o to muso in bolo o tuma na kuntura fura haramu ya ledo Aliyu Nasif taji jami tigi Sheikh Mansur Ali Nasif ale ba fu aka kitabu ta jami gono a kasara min bai ma biso ko laje kuma minun bai ka fu a bai daga yiwe kuma minun da mi kata ibn Abbas ma ko ba daga ka fu kuma nin to kuma sabatile uwo pere soro ayatul ma'mun kono no yasharu taji jami'i mazhabina ne belajele bena المالكية الشافعية الحنابلة الحنفية وغيرهم من المذاهب الصحيحة على التحريم المتعة مذهبنا بيبنا أنا مذهب الشيعة كافو نقال متعة حرام يليد أتبه وكمنا كافو بيد مدالا أكام بين قال متعة المسلم كونتراش يعني يواجه فرلا ate daga chubusila atebe lejus amma iyere ba di sonta randi futte leydo te abi yedo kono nebe ni muso enfro ite fefo muso ite fefo mama ma abi yere kono ba fu yeni nana wa asla me yeni ga boya me ne ba do me babla abi kono de mubaadatu te arande futte shartitte abiye do kono te oyoyi la basa bi dalik abiyon gon tarawa yasi me watike yene gasti tenga muso do tan bi tambabla ma obi kono de leydute arande futte ine muso je muso ko sumote iyer kan ngane de dron fala bas obebe me ka kede المواعدة كاك الشرط دي أنا بفرض لانه يوانشي إني مسو بيبين مسو سمو بيبين
ka kontrada o de haram yeletu amma erde kan gannedo abi kuno de ledu kante ine match fala basa bidalik asal Allah tawfiq السائل السابع علي السلة برزويل علي السلة برزويل هل تقبل توبة الزاني على محسن؟ أي جواب باب التوبة مفتوح للتائبين حتى يبلغ الروح أي حتى يغرغر أو حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الذين اتقوا إذا مسهم من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال عز شأنه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتوا لتاب الله عليكم. أنغني نغلبا ورغلا يا مالما كي علي السلا برزبيل ويلو مامي أفرك لون واجنا ياكي مصوبا بلا واجنا ياكي يلو ناتوبرا يباكا توب منوا أما فنعم توب دا يليلدو توب بو يمامنون بتوبه يري توب دا يليلدو ولوye fokata se fonne ka sengonoma walma fokata tilebo atilbiyan fanfe nadan madde ni mana baraju ke akara baraju na so ye no tubrakata Allah ta'ala ma yani ne ka sengonoma yani ika sagaden kaske o ne setran ngona mara be qorone na fo sagaden ni ka so ma ne mana to be alabe ka to mine ne ma ne sa askar be yuana a ni boli commencer o kuma na ne be bo don ne kana o konna na tubira kuma junu ga na tubira adisukuna alaba ka tumine menitu nene mana sagaden gaske wati min sa harna tubra o tubu da tulen yayi ani arama de kanto jien na ya tubu da ilelo ana ayi fuka ta tile bo tile biyan fanfi obinake abela kraka kuma kamna Allah subhanahu wa ta'ala ababulu fense sufirafe o koroye abe tubu dayele sufirafe aya aw ma minu ye ala soso ke tilefe aw minu kojuke
aba tubu da yele flaye ne ni ko jugu minke ni tubira tubu yerla e ka tubu be mine tile fla fana fe ala be den yele o kuma na sufu suro o mini ko jugu ke aba tubu da yele flaye dongo do ko be nen chugo na fogata tile bo tilbiyan fa o bina ke dondola jena ya no kerasa o dembe freme hani tubira tubiti nafa me yano kake iga mana tubi alabe ka tubine anana alakra ka kuma kana alakra ko ngayu manto na kunya ka khatauke ay junubuke fa ka junubun saraka banoma ko fe atubira wallahi alaba ka tubu mine ko jugo mai me nu tubira ko alabe ka tubine alakra ko كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون على ما دي بلاجل بجنوبك ما جنوبك يبو بنجما ويتوبو بوي على ما دي نيمنا توبي واتو على بيكا توبو منه يمنا كوجوك تشوغو الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب junubu ya fate girinya Allah ta ka fon junubin kabo alaka ya fama o junubu tei angol be bo ala sommai menala ya latige ni ya ke ne tubra katar alama alabi ka tubu mine chemiye ma bi ko non do fa na yake mina kunje ne morke yo kesa doneto ambe mi fodron adama de angana ala suso mene ya ala suso ga ne jikita ala ka ya fala inna allah yaghfiru dhunuba jami'an e mana tubi yere mana koju ke yene ga sa do ni tubira yere tobatan nasuhala oye iya korle minke o nimsu bera ne akili jigira la dron o yorobe iba sante irela itigara ga fokata ne sanete ne ngojugon kentun iganyele maya to yire ja la batula o de tobatan nasuye ne mama ne ka tubikira ni chogo chonye ega kojugo أبوينا تشو على بايافا التائب من الذنب كما لا ذنب له نسأل الله التوفيق السائل الثامن باتانجة توبة هل التقديم بعد المأمومين على الإمام في الصلاة الجمعة أنغني نقال باس تجنا ويام بالما ke ba tanje tuba akanyi ngale yallo juma dona dobe sali almamil koron falaci yebeje misri koron falala ko yalo bet amba fo akira jumai akira salu sali alame komo abejo almam ko ka joka tilal mamina wata konetu walamma kaye almani konfila ce a kwane da tebe fona ya tur misri farajo yorote ko kuma na sa har na kerate misri fangare minun be no talma konfila ibta joeti madama ni jorobe misri ke kanyaka a bayan fa a tilmiyan fa jorobe haka na juwal maminu korfilaci ni misiri fara juwar tero sisa ko kuma na bebe mena ya madama ni juwar misiri ko na tebe an ni misiri fara me akinya ka bayan fatul ya juwar be arsa ka sala ne korfilaci ko ne no haka nake amma ga demisenye jango ma kurma churaba
amma ga cɛkɔrɔba k'a kɛ amma ga denmisɛn k'a kɛ bari fɛn fɛn bɛ kɛcogo ɲuman denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma ka k'a la misiri kɔrɔnfɛla ma man ka sali ye a man ka maakɔrɔba ye a man ka denmisɛn ye ni misiri fara jɔyɔrɔ tɛ yɔrɔ si o kuma na sa a bɛɛ bɛn maa d'a ma jɔyɔrɔ bɛ yen misiri ma fa yɛrɛ fɔlɔ wala misiri fara a baɲafan bɛ yen tiɲɛka bɛ yen telebiyanfan bɛ yen jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ yen a kɔnnen don a ka sali alimami ɲɛfila la sallallahu tawfiq to tarawore zambugu سؤاله هل يجوز شرب غسيل الأسل مسكر للتداوي من مرض ملاريا أي شباب التداوي بالعسل جائز فأما المسكر فلا يجوز التداوي به سواء كان من العسل أو ذرة أو غيرهما أنغني غلبا konontuna yambala make tarawore zambugu ko yala bebe dikoji kame sumaya kama dikoji kame sumaya kama ko la bebe ba ako muskil ko abe ma dorake aya ko mi dikoji an to don kosobe me ka furakale ko ne ke di o bebe ka furala kidi ke diye o bebe diye frade iye ji kala saw yani furaji wore franyanka fura ko ne ke diye me alako muskirun anto don o kuma na fefen ko ne be ma dorake na done ni nin do abi dorake o kera diyo o kera kabayo وكرا يويو وملك في الناس وناس كل مسكن حرام وحرام يليتو ناس ديو كوند فراكل بك دي إياك كلو يبي فينغرا فراكل بك دي bon mais na yasro sa ayere bad ne ngone dlode fefe na dona ne dlode o kera ayol labe di de lawa ya labe nyo de lawa ya labe yir de lawa o ko mana labe fenfe wonal ni edlo de o haram yelitu sallallahu tawfiq السائل العاشر بعد باتنجا توبة سؤاله من سلم من ركعة في النافلة وتذكر بعد تكبيرة الإحرام لنافلة أخرى فماذا يفعل أي شباب ومن صلى من ركعة واحدة متذكر إلا بعد شروعه في النافلة أخرى فإنه يتمادى فلا شيء عليه an kan yin galibata na yan balma ke ba da batanja tuba ne mami nafila ya arkan fla da yi alayi nafila sali ma da na arkan kilima ya sala nyina assalamu bila akiri kun be jige watimi o yasura ye nafila wure damine ko be monke an ba fa yemin damina be timino yi foi taka ate saka ko ayemin damine dron abe timino yi kumbe ni nafla ni enyina na yake arakan kilenye akiri kumbe jigo yasoro ye nafla were damine iye min damine beti mino de yarakan kilen to yo fi femena o foitika sallallahu tawfiq ene galiminun dira amma wenunu ye ale jamin nuya o ne jamin nuye na kira sababa yo oye alanyana ma anya to de kama na kira tanaye arama de nasfa Allah subhanahu wa ta'ala an bi ala dila kan bi sababa ma an ba ina lafi ayen yuma minun ki alo ko bela jele mine en juma minun ga ko bela jele ya faye akan du sukunye kanga barawiye kanga kumawiye kan fara ka junyuma ka kan sake
saranyumoye amba yin alaf aka be sawati anga sigina aka be sawata anga jamanena fitna mbanga jamanen kono fitna mbanga jamanen kono ya rabbi amba yin alaf aka fitna ngule ka banka aka fitna mba pew aka be sawata ni yuanchi fitna mbanga jamanen ya rabbi ala o fitna abe wuli chomi ala de bodun a wuli sebi alende kumana ala mba nyini fi bi asmaika alhusna wa bi ismika alazam ikaftina wuli bi hawlika wa quwwatika wa qudratika innaka ala kulli shay'in qadir o temenenko adinu an nasiha ambalman an kuma tabulo minu ga tabulo nun kan an gana fare ta fi foyi an ga tabulo ga la shara kan ga tawhiya al aqidatu as-salaf aqidatu as-salaf salihin wa yaqidatu al-shara an ga mazhabi malika mazhabi je bebe na malika mazhabi mazhabi tlene ne mazhabi temi malika mazhabi safi ko kuma na ga to an ga mazhabi ka an ga mara kitabu ya kuna fone de fotowadi chomi na nga toluka fotowasi tene da lutala nga masabe no fotowati ko kurabina ne ko chama ne ko kurabina ne ko chama da abina ne fonye mochi korle mi ngome nan tora ka doro manganti anga tablo suluk wa tasawufu anga sigini angu me qadiriya tijaniyan anga to angu me tabulo me ga nan toro ka mangante fuete kokora no ango toy tifu wa ambulo ya kamene kono fobi sifu bonya ba on feya fo kono fobi ala gara sahabo bonya be on feya kono fobi ala gara furu muso bonya be on feya kono fobi ala gara sumo bonya be ya kono fobi o kumana ala gara sahabo ne janko abaka siddiq khulafa al-arba'ati janko o an gunto da an guma mai antulola ko kuma na jima kulumin na nan no hakillen yanka don ko kuma shaytana kuma da yi ko kuma yangalo da yi ko fobo yangalo tigalaw da yi man aada li waliya faqad aadantuhu bil harb الخلفاء الأربعة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم السادات الأولياء هم السادات الأقطاب على كرك الصحابة على كوني ماما نيني على كولي نيو كوني يكلبي نيشي على كرك الصحابة دي ولو نيموي kutubu nyemo de yala kraka sahabo de kutubu nyemo yi ala kraka yummanto kutubu te ni kam martaba wala kara khulafa wala martaba bo kama nassa ala dhalika sayyid ahmad tijari jadan fi kitabi jawab al-maani kuma soja tansisi ko ka fa jawab al-maani ko wala mama ni fe ba ba siddiqa ma ibra so chan ga kala den tiya para ibra pew mama ni fu aisha tuma fa ba siddiqa ma fa umar ma fa musa fa sana ali ma fa aisha tuma ka wurce ne do pew ite tijani abara ta jawar ma ta kalaji ala gara sahabo ne an ga jama'an kunto don kunto kalama ala gara furmuso ne an ga jama'an kunto don kunto kalama sirfu ba on fe sirfu ya ba on fe ko kuma ne kana masin nage ka fa ali beti ka ala gara sahabo ne ngalon fe ala jugu
ala kara jugu ala kara ka somɔgɔw jugu an k'a dɔn an balima silamɛw la nabiyya ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne jamakulu o jamakulu n'o ko de ko ani me ko ala kara tɛmɛna ko nabi bɛna ngalontigalaw ngalonfɔbaw tiɲɛtigiw tɛ jamakulu o jamakulu n'olu de nana k'a fɔ ala kara tɛmɛna ko nabi bina ngalontigalaw do an ka jamana an kun to don an kun ma deli k'a mɛn an tulo la an kɔni b'a sɛbɛn papiyew kama a kun tɛ anw fɛ yan nkalonw do an balima silamɛw an kun bɛ cɛkɔrɔ min kan an fa n'an mɔkɛ n'an karamɔgɔ n'an mɔkɛ mɔkɛw ka taa o ye an ye silamɛ ye an ye lashara ye an ye Malik ka mazhabi maa ye dɔw bɛ tariqa la dɔw tɛ tariqa la an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ka cɛsiri an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bonya furu b'an ni ɲɔgɔn cɛ o taasira nin ye tiɲɛ ye taasira kuraw ninnu an k'a ye k'a to yen fɔnya caman caman min na dɔrɔn an y'o sira ninnu de bila o de ye ko kibaruya caman ye o sira min kun bɛ n'an kun bɔ o de ye sira tilen na o de ye siratul mustaqim as-siratul ladhi man salakahu wasala ila Allah o de ye sira tilen ne n'an y'o minɛ dɔrɔn an bɛ se Ala ma n'an y'o minɛ fɔnya caman bɛ ban ko caman caman min donna sira o bɛɛ ban n'i y'a ye dɔrɔn يندوم ينانا يكفر بعضنا بعضا ويبدو بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا ويقع هذا في هذا ويقع هذا في هذا تركنا ما كان عليه سلفنا الصالحين لو تركنا لا ذلك ما بلغ الأمر إلى هذا الحد نسأل الله التوفيق سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء علماؤنا هم الأنوار لقاؤنا مع العلماء علماؤنا هم الأنهار لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فمحمدنا علماؤنا أصحابه لقاؤنا مع العلماء إذا كنت لا تعرف ربك لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسلما